MeghalayaPost.news. Bhoi College kum kajing penselur ya kisamla puli ha kalyang ka sengkam sengjam jonglajong lingba ka entrepreneur development program center kelas dang ya ka third phase entrepreneurship development program ke kelas dang mentaka singi ka arphoi tarik batkan kutno hadu ka arpsan tarik urisau arjar arpsau ya kene ka entrepreneur development program lawan ban pli deka kong bala kentiu rani ke additional deputy commissioner Bhoi kum ka kongsan bala pelong ha conference hall Bhoi College bala sakhi langru deka jingdan lang principal Bhoi College Profesor Isi Beni ki Profesor baringkat ki samla puli. Haba ajing keren hagani kisi ke ADC Bhoi District ke kong bala kentiu rani kelapan pau ya ke museum jong ke jingsong kemen ba Bhoi College kela shim khia ban pelong ya kum kini gijat program ke belong kathong ban ajing kai ya ki samla puli bakin sengothu halor ke jingkodor jong ke jingseng kam sengjam ladi hakum kani ke perthai kudu kam kudu jam. MeghalayaPost.news.